Lacho elogwijo kudala sisilindile sesifikile. Mbukeli masibulise sibotise kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo kwimiqolomba ngemiqolomba sitsho khona kaloku pha emanqamzeni kwabaca kuntabankulu siyatsho kaloku koqoboqobo bayasikhwaza nasengqamakhwe bathi ningasilibali singalibali kaloku phako ulundi kokokstati emahlabathini emsinga olundi abantu bethu abakhulu singabalibali komgunkundlovu sithi mabudede bomnyama kuvela ukhanya livuma icama kuzikhala inkomo zingakhala kaloku into ethi konke kuzawulunga hlala nathi ke apha ekhaya jikelele sikuphakele uvimba wethu walentsasa nakubeni ke besingekho ubude beweekend kodwa ke indaba zona ziyaphuphuma njimlo ke ukhalosa kalubisi umadlongothi umazipho umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe andiyami ndedwa ke ndihamba naye uNadia. Happy Monday. Happy Monday Ntombi siqala kakuhle leveki noko into zethu ngathi ziyaqonda masiqonde elami igama ke kuNadia Dambuza ngaphandle kokumosha ixesha masikukrobise koko siza kuphathela khona kule yure yokuqala eziphala phambili sikhona ke ezemidlalo sizaba nodliwanondlebe malunga nelizwe lakwaSirayeli le yure siza kuthi siqwele kaloku ngomba wokutya komgunyathi kodwa kangoku masijonge ezihamba phambili. Julius Malima uthi abo bangamavolontiya lombutho kuza kufuneka bayazi into abayenzayo nanjengoko kuza kuqala ukhankaso lonyulo lwamaqela ezopolitiko. Ayo namhlanje Inkokheli ya FP uvele enkosini hlabisa uzikhabile ingxelo zokuba kukho kungaboni ngasonye kweli qela kulandela ukudlula emhlabeni kukamntwana wakwaphinda angene. Ndiyaza malanga wafani ndiyaza izinto zamasdibani anlali ndezamana nemali masambe siyopanda. Hello everyone, this is Netemba Gonelo. We are here today, Ekhaya Jikelele. Stay tuned, there's music, there's entertainment, there's everything. Inkokheli yombutho we-EFF uJulius Malema ubongoze amavolontiya lombutho ngelithi kuza kufuneka bayazi into abayenzayo nanjengoko kuza kuqala amaphulo onyulo lwamaqela ezopolitiko ebethetha namavolontiya alapha eGauteng ebehlanganisene eStandard Bank Arena naza kungena umzi nomzi ekhankasela lombutho nanjengoko kusondela unyulo lonyaka ozayo. uMalema obekhuluma namashoshozela angamavolontiya eqembu eGauteng uwadonse ngendlebe ngelokuthi kufanele aqonde kahle ukuyikhona okubhekwe kuwo kanye nobumqoka bokuba yithuma engamavolontiya. So when the communities complain, you don't join in the complaining, you join in giving the solutions to the problems that are confronting our communities. That's what the ground force is. Njengoba kusondela ukhetho likazwelonke ngonyaka ozayo uMalema uthi akanakho kungabaza ngokuthi iqembu elibusayo liyaphuma emandleni. A missed opportunity of 1994 is about to be realized in 2024. We can say here without fear of contradiction that for the first time in 2024 the ruling party, a failed former liberation movement, will for the first time since 1994 face a resounding electoral defeat in the 2024 elections. Those who think and believe that the ANC will survive 2024 national and provincial elections need close, very close medical and psychiatric observation. Udabeni lwempi eqhubeka phakathi kwelakwa-Israel neqembu leHamas eGaza uMalema uthi inkantolo yezamacala yomhlaba i-ICC kuzofanele ibophe undunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu ngezenzo zamacala okuhlukunyezwa kwelungelo labantu basePalestina.
Inkokheli zemvaba ngemvaba zikhokelwe inkokheli yebandla i-IPHC bezimanyene eHeidelberg eGauteng ukuthandazela uxolo kwilizwekazi lase-Afrika nasembindi mpuma nanjengoko imfazwe ephakathi kwamaSirayeli nePalestina iqhubeka. There's a lot of social ills that are happening in the country. The levels of crimes have gone up, the murderers have gone up. The government in itself is not doing what they are supposed to be doing to develop the social structure of society or to even provide proper services to the community. Now you have another factor, we're going to elections next year. There's so many political parties that are contesting the space, and now we are afraid that there might be, because the ANC has been ruling for many years. We are not saying it's going to be your Zimbabwe situation and so forth, but we anticipate some kind of unacceptance of the potential outcome. So we are here to pray at large for a political and government landscape in South Africa, and in particular the war that is happening in the Middle East and Israel. uMzantsi Afrika usakhangela indlela yokuzokusombulula ingxaki zombane nanjengoko umphathiswa ojongene nombane kwiofisi kamongameli uGqirha Josiane Ramokgopa ebhengeze ilahleko yeemegawati zamawaka ali-17 kule veki iphelileyo kuphela. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Josiane Ramokgopa uthi leli sonto belingelihle ngemva kokuthi izwe libe nogesi ongaphazamisekile izinsuku eziyishagalolunye. What that does is to undermine the public confidence in our ability to resolve this, because we really don't want big swings. Suddenly you are no load shedding for 8 days and then you go to stage 2, stage 3. I think that's unacceptable, and that's the point we're conveying. Izakhamuzi zakuleli zigxekile lokho njengoba abafundi baka grade 12 bematasa ngevivinyo zokuphela konyaka. At the principal level, it's very difficult to exempt all schools. Because if you come to think of it, if you were to map the density of the geographic locations of these schools, you'll find that the highest densities of these schools are located in areas of a significant amount of load. That is where there's major industry and the like. They share some of the distribution infrastructure with some of these major energy-intensive users. So if you were to exempt them, if you don't have a direct line that goes to school A, school Y, so you are going to address implement load shedding at the level of that distribution infrastructure. Unfortunately, it's not possible. Umnyango uthushayiwa isikhathi njengoba ujahile ukulungisa ngokusheshsha inkinga yogesi. Unqenqa nokusebenzisana phakathi kwawo kanye nomasipala ukuze kusizakale izakhamuzi. Urhulumente weli lizwe akasayi kuphinda nyanzeleke ukuba aphelise isivumelwano seminyaka engama-20 athe wasenza nenkampani yaseTurkey yenqanawa kunye nenkampani yokuvelisa amandla eCapowership njengoko ke ilizwe lizawukwazi ukuphuma kwisivumelwano. Elakuleli selizokwazi ukuphuma kulesivumelwano emva kweminyaka emihlanu noma eyishumi ohlelweni lokuphehla ugesi ngemikhumbi. iCapowership yagxekwa kakhulu ngelithi imba eqolo njengoba kulindeleke ukuthi idle imali elinganiselwa kumabhiliyoni wamarandi. Kepha-ke uhulumeni uluvikele lolu hlelo kwazise luzolekelela ukubhekana nenkinga yokucisha konga ugesi eqhubekayo. We have gladly accepted 5-year and 10-year early exit options at the option of South Africa, and if they don't want to exercise those options, then the contract can prolong to 20 years. Lolu hlelo kulindeleke ukuthi lwakhe indathane yamathuba emsebenzi luphinde luhehe nabatshali imali abavela kwamanye amazwe. The real jobs we will create will be in tens of thousands of people with the side industries we will be developing, such as legal services we will require, ship repair services, operation and maintenance services, and the suppliers of parts and the people that they will have to employ, and also, most importantly, reliable electricity attracts foreign direct investment, which then creates jobs.
Ekhaya Powership inethemba lokucikica inkontileka yokuthenga ugesi kulamasonto ambadlwana ezayo nabakhiqizi bamandla abazimele, iphinde futhi inikezwe negunya lokusebenza emachwebeni iSaldanha kanye neKurha. iMelika ithi iza kuqhubeka nokuqinisa ubudlelwane bayo nelizwekazi yeAfrika ukulandela imigaqo ye-African Growth and Opportunity Act eyaziwa nge-AGOA. I-AGOA yasungulwa ngo-2000 isinikeze amazwe asezwenikazi e-Afrika ithuba lokuhwebelana neMelika. Iningizimu Afrika ingenye yamazwe ahlomulayo nge-AGOA, kepha umbono welakuleli ngempi yeRussia ne-Ukraine kanye neyase-Middle East sekuholele ekutheni abanye befune ukuthi elakuleli likhishwe kulolu hlelo. The participating beneficiary country in AGOA is subject to an eligibility review on a yearly basis. So I think that the timelines for investment, unless you're expecting to lose your eligibility on a yearly basis, I think most participating countries will be coming in expecting to have and retain eligibility for the life of that authorization. Liphinde laphawula ngokukhishwa kwamanye amazwe ku-AGOA nokuyisincomo esisazodingidwa isishayamthetho saseMelika. Economic potential of Africa. That is another reason why we know that charting our own path for the future necessarily involves partnership with Africa. Izincomo ezenziwe kule ngqungquthela ebibanjwe eGoli kusazomele zihambe emgudwini efanele yase-United States ngaphambi kokuba ziphasiswe. Program Director, Minister. Inkokheli ye-IFP umnumzana Velenkosini Hlabisa uzikhabile ingxelo zokuba kunongaboni ngasonye kweliqela emva kokudlula emhlabeni kukamntwana wakwaphinda ngene. uHlabisa bethetha kwinkonzo yesikhumbuzo somsunguli we-IFF uNkosana Mangosuthu Buthelezi. Amalungu e-IFP kanye nabe bemazi uButhelezi bahlangane ngenhloso kumkhumbulo umholo we-IFP. Le nkonzo yesikhumbuzo bibanjelwe enkundleni Princess Bagogo okuyinkundla yaqanjwa ngegama lika mama waKushenge. Leli qembu lithi umsunguli walo walishiya libumbene futhi ubuholo obukhona manje kufanele bugcine njalo lokho. Ubuholo baleli qembu buyichithile impiko yoqhekeka kuleli qembu. Phinde bangeza ngokuthi uButhelezi ube nobudlelwano obuhle neqembu kanye nesifundazwe KwaZulu-Natal. We want to thank the people of South Africa for the respect they gave to umntwana waphinda ngene, to thank him for the role and contribution he made to advance democracy. Amaqembu amabili asebenzisana ne-IFP nawo afikile enkonzweni yesikhumbuzo. The relationship between the Democratic Alliance and the Inkatha Freedom Party dates back nearly 50 years to 1974, when Prince Buthelezi and Harry Schwartz came together. Bezizalise iholo e-Orlando East eSoweto besithi indlela nhle kwelinye lamapolisa uSergeant Lazarus Shipane owabhubha kwingozi emanyumnyezi yemoto kwinyanga ephelileyo ngethuba esemsebenzini ethweleke amabanjwa kuhola wendlela uM1 South eGauteng. Elipolisa lalisebenza ke kwinkampi yamapolisa yase-Alexandra eGauteng kwaye lancwatywa kumangcwaba ase-West Park. Ngokumbiko wakhishwa abezimo iphuthumayo emkhandlwini iGoli, imoto yamaphoyisa yayithwele iboshwa yashayisana amahlanze nemoto yohlobo lweFord Ranger ngemva kokuthi umshayeli wayo leFord Ranger ehlulekile ukuyilawula yase iphaphalaza. Kunembiko ke ethi lo mshayeli waba nengxabano nomshayeli weMini Cooper okungenzeka ukuthi babebanga ukushayelisana kabi. Wangabe sakwazi ukuxelisa kahle umqondo wakhe emgwaqeni kwase kwenzeka lesi sibhicongo sengozi. Iningi labantu lithe usayitsheni uSuyahlodi ube uthanda kakhulu umsebenzi wakhe kanti ngisho usigaxa amabhande omkhulu wasestation Alexandra umncome kakhulu, wathi ubewenza ngokuyimisela nangempumelelo kanye nangokuthembeka umsebenzi wakhe. Akukho nolodwa usuku la wake wathi kunenkinga ekhona emsebenzini noma kwatholakala ukuthi umsebenzi wakhe akawenzi ngendlela. Nasemathuneni West Park
okuvamise ukufihlwa kuwona amathambo omtakabani begcwele phama amalungu embokotwe bomvu ezothi indlelanhle kuza kwabo oguqile. Usayitsheni uSahlodi beseneminyaka ezibambile emaphoyiseni kanti ushone eseneminyaka engama-41 ubudala njengoba azalwa ngonyaka u1982. Sengathi angalala aphumule umphumulela wafuthi nokukhanya kumkhanyele. NginguCalvin Dludla windaba ze-SABC eGoli. Sibambe ngazibini imbukeli ngokuba usahleli nathi apha ekhaya jikelele. UMzantsi Afrika ke akumanga egxekeni Israel njengokuba ke ihlasela ilizwe lasePalestina. Abahlalutyi bathi njengoko ke imeko imaqongo asoze kothuse mhla uMzantsi Afrika unqoma ubudlelwane babo nelizwe laseIsrael. Ukanti ke ngonyaka odlulileyo indlu yowiso-mthetho yavotela ukuba yihlehliswe indlu yonozakuzaku yaseIsrael emva konqonzulwano olubandakanya lamazwe omabini. Ingaba mbukeli eneneni athini amanyathelo athathwa nguMzantsi Afrika ukuzama ukuphelisa lemfazwe yaye ke ingaba mhlambe singabona buphela ubudlelwane boMzantsi Afrika kunye nalo ilizwe laseIsrael. Ukuxovula banzi ke lomba sikrwece ingcali kwimiba ebandakanye amazwe omhlaba uGqirha Vusumuzi Sibanda. Gqirha masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya jikelele sibambe ngazo zozibini ngexesha lakho. Ngiyabonga nama ngibingelele nabalaleli. Gqirha ziyaqhalabisa kakhulu ingxelo zokuba ilizwe laseIsrael lithi lona lizayiprioritize mhlambe amazwe abonakala ngathi anobele hayi amazwe agxekayo afana nalapha eMzantsi Afrika uba kanti bahambise iNationals zabokuqala. Ingaba mhlambe singabona Gqirha buphela ke nyani ubudlelwane boMzantsi Afrika kunye nelizwe laseIsrael ngenxa yale mfazwe igqubayo? Kubukeka sengathi sokungagcina kube yiyona into engenzeka ukuthi iIsrael mhlawumbe ifikele kuleso sinqumo esokuthi ubudlelwano bayo neSouth Africa buphele ngoba ngaphandle nje okokuthi kukhushwe okokuthi iSouth Africa ibukeka ingathi ayisekele iIsrael kulempi. Sike sezwa umama uNaledi Pandor ethi yena ngo-2021 uye waphikisana nesicelo ebesenziwe ngusihlalo we-AU ukuthi ele-Israel linxuswe ukuthi libe inhloli kumbe i-observer kwi-AU mission. Kwaba yiyona iSouth Africa ekwenzileyo kuphela uma edinga ukuthi abe nabasekeli wathola nje amazwe amathathu phakathi kwamazwe awu-54 awe-Afrika. Okusho ukuthi amanye amazwe ayabuzwisisa kakhulu ubudlelwano bawo ne-Israel kusukisela kuyile ndima eyadlalwa yi-Israel ngesikhathi senkululeko yezwe elamazwe amaningi awalapha eAfrika. Kubhlungu kakhulu kuba sithi xa sijonga lemfazwe ukususela nge7 zika-October ngabantu abangapha yakwe 10,000 abathe babulawa phakwela sePalestine. Xa sijonga apha kaloku eIsrael ngabantu abangapha yakwe 1.4 abathe babulawa kuquka namajoni. Sekulixesha noko iqhuba lemfazwe. Ingaba thina njengelizwe loMzantsi Afrika simephi kule ngxoba kaxaka? iSouth Africa yona iye kuye kwacaca nje usukela phambilini ukuthi ima nePalestine ngoba nakho ilokhu igxeka ikakhulu izwe laseIsrael ukuthi liyenza lokho okubizwa kuthiwa kuba nokhetho kahle neapartheid ebantwini basePalestine baphilisa phansi kweapartheid lokho kwakuyisimo salapha eSouth Africa. Amazwe amaningi azwakala gxeka iHamas ekuqaleni ukuhlasela elase-Israel. Sesike sezwa nalapho ukuthi noma kuba khona ukuthi amacelo amabili agame ukuhlaselana kodwa sizwakala kakhulu la eSouth Africa sengathi ukubona kwethu ukuthi iIsrael kufanele ukuthi iyeke ukuhlasela iPalestine kanti enye into esingayithathi mhlawumbe sihambise phambili njengamanye amazwe ukuthi icala leli eleHamas yilona eliqale ukuhlasela iIsrael kanti naliphi ilizwe okusho ukuthi nayo iSouth Africa namhlanje uma ingaqala ukuhlaselwa liqembu elithile elabantu
abafuna impi lizobonakala lizivikela njengoba sike sabona nje uma kuqala ukuzwakala ngathi kukhona laba abemvukela abavukela amazwe amaningi abe-ISIS la eSouth Africa siye sabona kusiba khona ukufunisisa endaweni ezinjengase Cape Town okusho ukuthi elinye lenye ilizwe linayo imvumo ukuthi lizivikele uma lihlaselwa ngabantu abangaphandle ngakho bekungaba into enhle mhlawumbe ukuthi iSouth Africa nalapho igxeka mhlawumbe iapartheid kodwa kulempi kakhulukazi ibonakale ingamanga necala elithile kumbe igxeka ikakhulukazi laba abaqale ukuhlasela abase-Israel. Qhegu Sibanda ngicela usichazele ukuba uthini wona umthetho olawulo umbutho wamazwe ahlukeneye elizweni jikelele iUnited Nations ingaba mhlambe sizawubona ungenelela iUnited Nations iboshwa umthetho owavumela ukwakhiwa kweIsrael ngo-1946 kusukela ku-1945 kusiya ku-1948 okusho ukuthi kahle iIsrael ibe isithethe iye yathatha umhlaba omningi ngesikhathi kusiba nempi eyamalanga ayisithupha lapho yaqala ukuhlaselwa khona iEgypt namanye amazwe kodwa yona yasiziphindisela ngokuhlasela yathatha umhlaba kodwa uma iUnited Nations isithi cha kulapho okwabekwa khona umthetho ukuthi akusekho izwe elivunyelwe ukuthi lithathe elinye izwe ukudluliseka ngempi okusho ukuthi okubopha umbuthano wamazwe iUnited Nations ngalesikhathi ukuthi iIsrael iqale yahlaselwa yiHamas njalo laba abeHamas kubukeka sengathi kabazukuyeka ukuqhubeka behlasela iIsrael njengoba nakho besathumba abantu okusho ukuthi iUnited Nations njengamanje engakwenza kuphela kungaba ukuthi igqugquzele amacala omabili ukuthi ayeke ukuhlaselana kodwa icala leHamas liyaziwa ukuthi liyathanda ezempi nokuhlasela amazwe kungakho mhlawumbe kuzoba nzima ukuthi United Nations ibonakale ikhalimela kakhulu elase-Israel ngoba elase-Israel livikela bayazivikela bona kulaba bantu abathanda ukuhamba behlasela abantu abayibutho eleHamas. Ingaba mhlambe angeke ingaba angeke sizinqikele litye elinembovane sibone sekungena amanzi endlini ngokuba soyame nelizwe laseIsrael koku abukho mhlambe egqirha ubungozi esithi sizifaka kubo uma kungenzeka ukuthi kube khona mhlawumbe ukuma nezwe laseIsrael bekusokungatholakala ukuthi laba abeHamas ngoba bahambisana nalaba abahlala njalo behlasela amanye amazwe njenge-ISIS so kungenzeka ukuthi mhlawumbe nabo batholakale labo abangabahlamuki betholakala lapha ezweni kusiba khona ukuqhuma kwamabhombu ndawana thile ngoba kuyaziwa nje ukuthi yilaba abahamba namabhombu baze bazibulale ukuthi nanini sokungenzeka kodwa lento kusho ukuthi ibisiyinto esingenzeka emazweni amaningi ngoba amazwe amaningi ayagxeka lesi senzo eseHamas kanti ke kuyaziwa ke ukuthi Israel yona nhlobo mhlawumbe ayinabo abantu abazibulalayo ngamabhombu okusho ukuthi into esingaba khona ukuthi ngoba iSouth Africa ithanda ukuthi ukuma kwayo kucace ukuthi ayimange kahlehle neIsrael kule ngxabano asibone ukuthi kungaba khona ukwesaba ukuthi kungaba khona amabhomba aqhumayo la eSouth Africa ngenxa yokuma neIsrael kodwa sokungenzeka lokho uma singaqhubeka ke uma iSouth Africa ingathanda ukuthi ime kucace ime neIsrael ngoba kuyaziwa ukuthi bakhona abantu abasekela iPalestine abahambisana nabo ISIS nabo oHamas abatholakala emhlabeni wonke jikelele abahlasela indawo eziningi ezihlukeneyo. Nangu umbagqirha enifuna usondela kuwo ingaba xa sijonga ukuthembeka eluntwini kwenkundla yezikrelemnqa yamazwe jikelele iInternational Criminal Court ingaba mhlambe ayichaphazelekanga kusini nakoku iInternational Criminal Court ngibona sengathi ibingathinteka ekuthini kuthiwe iIsrael iye yasebenzisa isandla esiqine kakhulu ekuhlaseleni iHamas kodwa ngenxa yokuthi uma yona izivikela kusokungahamba kuyo kule court ngoba izinga lokuzivikela lisho lokho ukuthi umuntu uzivikela ngayo yonke indlela okufanele azivikele kuye kulo omhlaselayo ukufa kwabantu abaningi lapha yakwela sePalestine kusho khona ukuthi kungabonakala sengathi ngamacala eluntwini lawo
kodwa ngenxa yokuthi Israel iyazivikela mhlawumbe ke sokungenza ukuthi leli cala abake bengalwethesa uNetanyahu ligcine lingayanga nase International Criminal Court, kodwa bese ukuthi umholi weHamas yena ngoba uye oqale ukuhlasela izwe lase-Israel ehlasela indawo ezinabantu abangebona ibutho, kungenzeka ukuthi naye azithole mhlawumbe uma esaphila engabanjwa esiwa lapha e-International Criminal Court. Kanti futhi njalo siyazi ukuthi iIsrael ngoba iyasekelwa kakhulukazi ngelasemelika, kungaba nje akululanga ukuthi sithole i-ICC isiyathatha umongameli wase-Israel imusa e-International Criminal Court. Siyaqonda njobana nombutho wezizwe ezimanyeneyo i-UN iyazamazama into yokubana ibe ngugqala balibanzi nike sisandla ingakhethi icala. Ingaba mhlawumbe ikhona indima ekufuneke idlalwe yiyo i-United Nations koku njengokuba kaloku uMzantsi Afrika ungakhange uyalela amajoni awo ayokhusela abantu belalizwe? I-United Nations ngempela ukuthi ime phakathi kwamazwe lamabili njalo ngoba iyasekela iPalestine, iphinde isho njalo ukuthi mhlawumbe eminye yemigomo nemithetho ethothwe izwe lase-Israel ibonakala ithanda ukuba nzima ebantwini basePalestine, okusho ukuthi sokungenzeka ukuthi i-United Nations uma ibutho elamazwe awomhlaba wonke ukuthi ayogcina ukuthula lapha, kube ukuthi mhlawumbe nokuphepha kwabantu, kube ukuthi sokube khona mhlawumbe ukwehla kwezinga lokuxabana kuleli yazwe, ngoba ngalesikhathi uma ukulwa kubukeka kusasephakathi ngale indlela kusashisa ngale indlela, kusho ukuthi engakwenza ukuthi igqugquzele kakhulukazi lamazwe amabili iIsrael nePalestine ukuthi bayekele uxabana ngoba impilo zabantu zisengcopheni kakhulu. Yiyo indima esibona ngathi ingadlalwa yi-United Nations ngoba kabakwazi bona ukuthi bayongena empini ikakhulu lapho okungena kuthula khona, ngoba lokho sokungenza ukuthi nabo bazithole sebekhetha amacala ekudubulaneni kwalaba bantu. Mnumzana masibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngiyayibongela nami. Lowo ke mbukeli besithetha naye nguye uGqirha Vusumuzi Sibanda we-Africa Diaspora. Besithetha naye ke ngokuqhubekayo njengoko kaloku ilizwe laseIsrael lihlasela iPalestina. Sibulele kakhulu ngexesha lakhe. Kodwa ke mbukeli ngaphambi kokuba uphume uye kwindawo ngendawo uye emsebenzini, ewe kaloku yiMonday, abanye kaloku bayaphuma besithi bona bayo haslisha. Qiniseka mbukeli into yokubana xa uphuma uyalwazi uqikelelo lwemozulu. Rhabula kodwa ungalingi ufinca.
Enkosi ngokuhlala nathi kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Amakopoko aqhubungele ukhenketho lwentsuku ezine lwentshatsheli zendebe yehlabathi yombhoxo. Ezintshatsheli ke zikhankase kumaphondo amane aquka iphondo laseGauteng, kwiphondo laKwaZulu-Natal, eNtshona Koloni nasempuma Koloni. Abalandeli ke beSpringboks bebedanisa becula kumnandi kunjeya Rhabulu ngafinci. Ibimincili nemigcobo kuluntu lwaseMonti baphume ngobuninzi babo ukuzokwamkela intshatsheli zehlabathi. Bathi ulusuku lwanamhlanje luzohlala luhleli kubo. Because I love rugby from the bottom of my heart and I really wouldn't want them to lose. That the game is not over until the time is. Ndingavuya ubana abantwana bethu bangafunda kuSiya Kolisi because uSiya Kolisi is a role model for abantwana bethu. Yanga bangafunda nto kuye ngoba uSiya she is very humble. Isikolo mntasekhaya yindawo yokuqala isikolo. Umdlalo esikolweni umuntu angayeki udlala esikolweni konke into ezikhoyo esikolweni aparticipate kwizinto zonke ezenziwayo. Khandilale mina nangalamini bekudlala amabhokobhoko kokona ndimincile. Abanthina namhlanje ndiyanga nasenkonzweni ngenxaba ndifuna ukuwabona ngamehlo. Emva kokuba bemke ixeshana ukuyomela ilizwe loMzantsi Afrika eFrance, iintsapho zabadlali zivuyela ukuphinda ukubabona. Abazali abantwana abancinci ndiyakhuthaza okokuba abantwana mabamontarishe kwisport noba sesiphi na kuba nam ndandingazi okokuba uLukhanya uzaba kwenqanaba akulo ndandimkhulisa ndisenzela okokuba ebomini bakhe akwazi ukuba makaziphilela akwazi okokuba abonakale italente yakhe ivele. Ukanti injongo ngoku kukuvelisa abanye oam kunye nokolisi. I want to thank them for making time to share their experience and love with South Africans. There's nothing that was forcing them to do this, but they are doing it to make sure that our people do celebrate them. And I want to thank them individually. Amabhokobhoko azothatha ikhefu phambi kokuba babuyele kumaqela abo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Kanti kusenjalo phakathi kwemigcobo nemincili yokhenketho lwendebe yeSpringboks obeliqhuba eMonti, abahlali baseNelson Mandela Bay baxhelekile kwaye badanile kuba olu khenketho lutsibe idolophu yekhaya likakapteni uSiya Kolisi. Well, I think it's a missed opportunity. You know, the Eastern Cape is one of the biggest rugby provinces in South Africa, and I say that with modesty. We have some amazing talent, some amazing players here, young and upcoming players. It's a missed opportunity by SA Rugby, and I'm very sad about that it didn't come to PE. We are the poorest province in the country, but we have the greatest, biggest hearts, and we're the biggest fans of the Springboks in all of South Africa. I feel that it's really unfair for the fact that Siya Kolisi being from here and also the coach apparently is from here. So I do not understand. And then the way to East London is past PE. So I really don't understand and it's really unfair. At least they must at least make a plan or maybe some chance, maybe path there to Bodywalk or maybe some sport in Motherwell or maybe some sport in a hall. Just a various area man to just make us get together so that to prove to us, to ourselves that hey, we are really supporters and to even the coaches to show us guys we appreciate about your support. I'm not too disappointed. Yes, we are a little bit, but you must remember that they can't be all over South Africa and they've been here last year. Yes, they missed the northern areas, but we forgive them. We still love them. They are a good team and they've shown once again what we're made of. And I think it's an opportunity for someone else in a rural community. Maybe in East London there's a boy who also aspires, he wants to play for the Boks. So now you'll get the opportunity to meet his heroes. Yeah, it's a sad thing that somebody else might miss it here. They have a lot of excuses now, and with the whole World Cup, we stand 100% after the boys because they was in France. We make videos for them, and look now, but it's very, very, very disappointing. IAmaZulu FC yeyabhengeza ukusweleka komgadli wayo
Ubonginkosi Ntulo neminyaka engama-32 emva kokufunyaniswa nesifo somhlaza kutshanje. uNtuli uye wagula kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo waze walaliswa esibhedlele. Lo mgadli ophuma kwiphondo laKwaZulu-Natal ebesandulutshata nenqonyela yeliqela uSinenjabulo Zungu kumsitho omkhulu womtshato ububanjwe kweyomsintsi. Anga umphefumlo wakhe ungalala ngoxolo. Bukele maphinde ndikwamkele kwakhona usabukele inkqubo yakho oyithandayo Ekhaya Jikelele kanti ke uMzantsi Afrika ivenkile apha eMzantsi Afrika ivenkile zasekuhlaleni ezibizwa ngokuba zispaza shops sidlala indima ebalulekileyo ezilokishini nasezilalini njengoko uninzi luhlupheka kwezi ndawo nangona ke ziluncedo oluntwini kuba kulula ukuzifumana kwaye zithengisa ngamaxabiso aphantsi ngelishwa zihlala zingabhaliswanga kwaye azilandeli imigaqo emiselwe lawula ukusebenza kwevenkile zokutya. Oku kudla ngokukhokhela ekubeni abanye ekugqibeleni bathengise ukutya okungekho sempilweni babeke abantu esichengeni kutshanje kwiziganeko ezahlukeneyo eFreystata, eGauteng naseMpuma Koloni kukho abantwana abangeniswe ezibhedlele ngenxa abanye bebhubha emva kokuthenga kwezi spaza shops. Ukufumana ke ingcaciso ngemithetho khuseleko ekufuneka ilandelwe zivenkile zokutya sinxibelelana naye ke nosekela umphathiswa wezempilo ugqirha Sibongiseni Dlomo. Sekela mphathiswa masikubulisa sikwamkele empilweni Ekhaya Jikelele ngalentsasa. Molo msasazi sibulisa nabo bonke abamameli beprogram yakho. Siyabulela. Gqirha imigaqo iyacacisa mhlophe into yokuba ivenkile zokutya mazicoceke kwaye maziqiniseke ukuba ukutya ezikuthengisayo kukhuselekile. Kutheni ke lento singayiboni senzeka kwezi spaza shops ezilokishini nasezilalini? Msasazi uye wayishwankathela kakuhle lento uthi ibeka abantwana nabantu bakithi emcengeni lento yokuthi abanye bangena ezibhedlele abanye babhubhe ke emva koko njengoba sekwenzekile. Ingathi uyasiqhawukela kancinci ugqirha Sibongiseni Dlomo kodwa sizawuphinda sizame ukunxibelana naye. Iyaqhawuka kaloku izinto zam zobuxhaka-xhaka bamvanje. Kodwa ke mbukeli wam sisacuma indaba yespaza shops yabantwana. Sibabona abantwana besitya ibhiskithi besweleka abanye bengena ezibhedlele. Ingathi usebuyile ugqirha emnxebeni. Gqirha masiphinde sikwamkele. Andazi ukuqhawuka njani mina ndikhona uyandiva kwelo cala. Ndiyakuva kakuhle. Ya ndithi ke uyishwankathele kakuhle lento uthi abantu bangena abantwana bangena ezibhedlele begula so ukuthi sixeshe abantu environmental health practice nganye abahlola ukuthi ukutya okukhona in the spaza shops kwivenkili ema-taxi rank park phekwa khona kusemgangathweni na. So aba bantu ke kufanele bahambe bayokhangela babheke zonke lezi ndawo ukuthi ukudla okukhona ku-right na. Kodwa bonke ke bathi basebenze nomasipala. Abanye siyafisa baqhubeke benze ama-unannounced visits kulezi zivenkile ukuyokwenza i-enforcement of the law ngoba iyasihlupha kakhulu lento ukuthi abantu hayi umphathiswa engathi sasiqhawukele kwakhona inoba mhlawumbi unengxaki yenetwork apho akhoyo kodwa sizawuzama mbukele siphinde siqhagamshelane naye kwakhona ngoba noko ngumba lo obalulekileyo ngumba ekufuneka siwuchophele. Masithi qhu evenkileni sizawubuya kungekudala.
Sicela siphinde sikwamkele kwakhona sixolise ke ngoba sithe saqhawuka. Kanti ke usekhona usekela mphathiswa wezempilo uGqirha Sibongiseni Dlomo apha kwiqonga lika Zoom. Sisawuphethe kaloku umba wespaza shops. Gqirha siphinde sikwamkele kwakhona. Siyabulela Nadia, sibulela kuwonke abaphulaphuli nababukeli bakho. Ngixolise ngokuba sike saqhawukela ngawe. Enkosi kakhulu. Phambi kokuba siqhawuke bese sabamba umba we-inspectors. Ubusathatha ngento aba i-inspectors zizawufakwa zihambele ezivenkile ziyojonga. Mhlawumbe ungandichazela ngaphambilini bekutheni kuze side sibe kanti sikule meko bezingekho i-inspectors? Hayi, andishongo wena ndoda zizohamba umsebenzi wabo nje abantu beqeqeshelwe nabazenze ezizinto. Mhlawumbe uyathi zaba ziningi kakhulu zathi gadala kakhulu ezivenkini kwazi kwaba more than into afuna bazenze. Kanti ke nabo balapha komasipalati nanoma kuyinto le ngaphansi kwe-Health Act esilawulayo thina njengendlunkulu, kodwa these health inspectors ziphaya komasipala zisebenza zithintene nomasipala ngoba awuzokwazi ukuthi zivenkini ungunational eMonti noma edudwa noma eThafalofefe noma eMzimkhulu kufuna usondele khona ngomasipalati. So ke babonbe izolo bavuke baya ngapha namhlanje bazoya ngapha ukuyokhangela ngoba abantu bayazenza izinto zonke udlula bese becala into zonke izolo. Abanye ufika la phambili evenkilini kunempahla e-right engekho expired kanti ngemva bayifihlile uthi ungadlula bese bekhupha le ngemva bayibeke la. So it's a wrong thing eyenziwayo ukuthi sase bebanjwe abantu kufuna bahambe boshushiswa. So ke hayi bazoqalisa ngoku bahlezi bekhona into engathi ndiyeze mhlambe umthamo womsebenzi abafuna bawenze engathi baqhawulisa ngoba baningi seqala ukwenza izinto ezirongo ezikhuleni ezweni langokwethu. Phathiswa emva kokuvela kwe-listeriosis nambeka imigaqo yokuba abanini bevenkile zokutya baqeqeshelwe ukuqonda ukhusela lokutya. Ingaba le nkqubo iyafikelela na kubanini bezipaza shops? Hayi wena msakazi banayo izikhuzana i-information futhi ke kuba bazovuselela nokuphinde siye kubona sekuvela emva kwe-listeriosis iyathethwa lento. Angithi ke abantu laba abalapha nalapha akukho akubona ukuthi ivenkili zonke i-taxi rank ukuphekwa ukutya ngendlela engekho right zonke akunjalo. Yilapha nalapha kodwa nabo bafumana ngokuthi ukwazi ukuthi uyokhangela khona uyobheka. Ingakho nathi ke singama-customers singabasemzansi kufuna sijonge mesithenga impahla ukuthi hayi le mpahla le andiyazi le label nje kuthiwa ifishi le kodwa ayifani nale ndiyithenge ngeveke edlule noma i-date ebhalwa nathi masingalindeli i-inspectors sincedise masizokwengeza nje ulwazi ngoba nathi ngiyabulela nje sithetha nawe la abantu abaphulaphuli bonke nabo ufuna bazikhangelele bakujonge ukuthi bathengani ngoba lento le awufazi ukuthi uthenga into ezihambe ngoyigalela phaya emhlabathini uthenga into ezifaka kuwe ugule ube ngoku. So masibe siyayiqaphela leyo nto ukuthi nathi sincedise edoho sibabone abantu abenza into ezirongo lekelele siyithathe mesingekho sure siyobuza kubantu ke abakhona komasipala nabo masipala siyabakhuthaza mabangathi bayabanyakazisa abantu babo bangabi sezi-ofisini ixesha elide bahambe bokhangela ngoba lento isithe gadalala kanti iyasihlupha kakhulu thina esibhedlela kungena abantu babhubhele kuthi. Zeziphi mhlambi ezinye amasebe ngapha amanye amasebe enisebenzisana nawo kule nkqubo ukulwa nalento? Eyokuqala yona yomasipala, eyesibili ngamapolisa, eyesibili ukusondela ku-department waka-education nabo sincedise ngoba siyakunceda uhulumeni wethu wasinceda kakhulu uma abantwana befumane into ethile ekhaya betile mabahambe bayotya esikolweni lento yokuthenga noma iphina iyasihlupha kwayona. So nakhona siyahamba thetha nezikolo ngoba thina singumnyango wezempilo sithi siyamukele abantu sebegula nababhubhayo kodwa ke kukhona abantu phaya abahamba emphakathini so sihambe sisebenze
nama taxi industry imboni yezotaxi sibaxela ayisifisi sizokhangela nani ke singekho qaphelani lapho abantu abaniphekela ukutya taxi ranks ku right yonke into clean kanjani nabo basinceda ngoba nabo badepende kuthi ngolwazi esinalo singumnyango wezempilo kuzokhangela ukuthi hayi u right ke lo right lo mama upheka apha nalapha so ke bonke laba siyathanda ngoba basinceda kakhulu nathi ke sihambe namapolisa ngoba phela mufika ku wrong into umuntu ophekayo epheka wrong noma eventlini yakhe kuyekho wrong asikwazi ukubopha sithi emapolisheni wrong ke lento enziwa la ayifanelanga bese siyasincedisa so sibambisana nabo bonke ke ezo departments. Dr. Dloma ubona isisombululo lento loluqoqo lamapolisa kwezivenkile ukuthi aqalise sithi abantu mababe nonembeza uma betrader uma bedayisa ezivenklini zabo bazi ukuthi abadayisa into nje efana nanto ngathi i-fertilizer into ongayithatha ndiyoyigalela pha enhlabathini kungabi into ongazalutho mengasebenzi bathengisa izinto eziyotyiwa abantu bethu abangazi ukuthi ngenze ngoba into esongo i-food safety into ebaluleke kakhulu so nanto ukuthi ke nezwe lakithi bangazolithemba abanye abantu uma bathi phaya eMzansi ukuthengisa ukutya oku-right so sithi ke amaphoyisa azofika azoncedisa thina njengoba usungifakela siyalekelela siyacela umphakathi wethu uqaphele abantu abahlelwa ngonembeza abantu abangezinto ezi-right ngokuthi bathengisa bathengisa ukutya uzobulala abantu so uqaphela into sesiyenze ingakho nathi ke sithi ke sinento ekuthiwa ama-health inspector ziyobheka ziyohlola ukuthi lento lemithetho esibekile iyalandelwa na and ukuthi ayilandelwa ngani-ke bazongena etrongweni abantu bengayilandeli siyacela kakhulu kwazi abantu bakithi ukuthi masibambisane nawo umphakathi nawo ukhangele ubona indawo uyiboni kahle ucelele abantu-ke emapoliseni komasipala emahhovisini bayithethe lento nazo izi-mayors ke zilide nje izi-campaigns oceba ke balide ama-campaigns ezindaweni abakuzo athi mina ngizokwenza kwelicada lakokwethu ngithembe nami kiphaya ocelwa base-Gauteng baseTshwane baseTzaneen bazokwenza njengoba ndenza apha so le nizosinceda kakhulu sonke siphume nje siyokhangela uba zikhona into ezenziwayo abantu aba-wrong phaya bethengisa ukutya nasesiduzane kwesikole abantwana beyongena esikolweni. Ukuya phambili abahlali bangenze njalo kodwa kwangoku sesibonile abantwana bengena ezibhedlele abanye bade basweleka ithini imiphumela yalento angithi ke abanye iyasholo lento ngoba iyasholo ukutya wafumana ukutya beku-wrong abakudila abantwana bengakho beswelekile nje so ke abo athe bafumana bezile lento ke basevalelweni bazohamba amatyala inkundla zikwazi ukuthi ke bagwethe ngoba phela i-wrong leyo nto ukuthengiswa ukutya so nalabo-ke abanye abangakaqalisi nabasayenza siyethi abayiyeke ngoba uma wafika urhulumente wafika amapolisa sathi thina njengomnyango wezempilo i-wrong le nto sizofuna bashuthiswe abantu baboshwe basinde abantu kodwa-ke asingathembeli kuleyo process nathi masigade ngoku so abantu bazoshuthiswa lena yokuthi-ke bathengisa ukudla okuronke bangenisa abantwana esibhedlela abantwana nomphakathi wonke nokwehlisa isithunzi sezwe lakokwethu ukuthi abantwana bathenga ukudla okuronke kwizezibhenteni masiqalise sikhulise umnembeza kubantu bakokwethu laba abaphethe abazi-shop owners izipaza shops nabantu abaproducer nabakhupha lokudla bakubeke ukudla kuma-expire kususwe kuma-shelves ngoba asizokwazi ukuthi masingene esitolo sakho ukuthi ukudla akusekho right siyacela kakhulu torho basincede kakhulu abantu bethu kuleyo nto Ninene kunjalo gqirha xa siqukumbela ke kuyacaca uba uluntu alunalwazi lwaneleyo ngokuzikhusela okanye ukuqaphela ukutya okuphelelwe lixesha zeziphi zona izicwangciso onazo zokwazisa ngokutya okunokuba yingozi empilweni zabantu masithi msasazi ayiswelekile nje kutheni singathi mendiyothenga ukutya evenklini ndikhangele into ekuthiwa i-expiry date baluleke kakhulu leyo nto yayibhalele leyo nto ukuthi ungakutya okudlulelwe i-date. Number 2 kunabantu abaye benze ngale bathatha ukutya oseku-expire bafake i-labels
ezingekhoyo bafaka i-date entsha mase sikhangela i-labels esingazaziyo noma ezingafani nale sikwazi siyobuza kubantu abaphethe emagunyeni ba i-right na lento na ngoba asizokwazi singuhulumende sibe kuzo zonke i-spaza shop ngexesha elinye but bezobe qhubeka abantu bemosha phaya ingakho ngithi ngisasazi nanoma sizokwenza kangangoko singuhulumende sengu-Department of Health mapolisa omasipalati nabo abantu bethu mabancede bakwazi babe ne-vigilance babe nento yokuthi bakhangele balezi zinto abazithenga ayikho into edlula ukuyobuza uyosebenza nabantu abakhona emagunyeni mongenani lwazi rather than kupheke kodwa ezinto ezikakhulukazi ezisuke zifakwe kuma-tin ama-tin ezima-cans izinto ama-cereals ezinto ezingama-chips yonke leyo nto-ke ilento abavamise ukuthi bayishalise ixesha elide kanti iyagula ingene nangumswakama ingene nangugula uyaqala uyayivula isinokwazi into kakhulukazi mkhazazi ezinye zithiwe immediately kanti ngoba ezinye ezike zathi ukuphekwa ziyakha nezifo eziphaya zibe bhetele kodwa lezo sithenga-ke ukusuvula phambi kwevenkeli into same izona eziyingozi kakhulu-ke lezo-ke bese zi-expire bayasweleka abantu. Ewe inene sihlungu kakhulu esisehlo gqirha kodwa ke siyathemba uba ukuya phambili izinto zizawuhamba njengendlela. Inkosi kakhulu ngexesha lakho. Inkosi sasaza bonke abalandeli bakho. Nkosi. Bukelileyo ke ibiyingxoxo yonosisekela mphathiswa wesebe lezempilo uGqirha Sibongiseni Dlomo. Sixovula kaloku ngokuchasene nesibetho sabantwana ukukhokelelwa ukuba batya ukutya okungenamsoco okuthengiswa kwiivenkile ezibizwa ngokuba zizispaza shops ezilokishini nasezilalini. Siqukumela njalo ke iyure yethu yokuqala. Makhona